Rwanda ruratera ntiruterwa. Igisirikare cy'u Rwanda iyo kigeze mu kurinda umutekano w'igihugu babikora batizigama, basigasira ubusugire bw'igihugu cy'imisozi igihumbi, hato kugira ngo kitazatembagazwa na babandi bahora bagitangatanga bagitunga intoki buri mwanya bari ishyanga. Igihugu cyubatse badahari. Naho ku mutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda barurinda nta kujenjeka kurimo mu ipfundo rimwe. Hano His Excellency Perezida Paul Kagame wakubwira ko bizarangirira mu byifuzo gusa. Bashobora kwifuriza u Rwanda nabi, bavuga ngo Rwanda waduha ngo rumere rushya. Akongera akakubwira ngo iyo ushaka amahoro witegura intambara. Maze yongera guhumuriza abanyarwanda babwira ngo muryame musinzire murarinzwe. Iyo ushaka amahoro witegura intambara. Rero ubwo twe dushaka amahoro, nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Kandi ni nako bimeze. Igisirikare cy'u Rwanda RDF iyo kigeze ku mutekano w'abanyarwanda no ku gihugu cy'u Rwanda bakubwira ko batanga ikiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo hatagira umunyarwanda n'umwe ugerwaho n'ikibazo cyangwa se akabaho nta gihugu agira, mbega akaba hari ishyanga. Ku gihugu cy'u Rwanda rero bakubwira ko ibyo nta kirimo, ahubwo ibibara ni mu gihe igihugu gifite umutekano ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Bakongera bakakubwira ngo we full stop, hari umurongo ntarengwa. Buriya ibyo bafitiye uburenganzira, ariko hari umurongo ntarengwa. His Excellency Perezida Paul Kagame yongera kuvuga ko nihagira uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubira aho yaturutse. Ati tuzamugumana hano yaba muzima cyangwa se atari muzima. Ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubira aho yaturutse. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Rero hano bana nanjye usobanukirwe neza akantu ko kandi gakoze igitwaro cy'ubwirinzi bw'u Rwanda bw'ikirere bwa Rwanda Air Defense Systems bwitwa Dragon 50 Systems buzwi nka TianLong -50 cyangwa se GAS2 bw'igisirikare cy'u Rwanda. Ubwirinzi bukoreshwa mu guhanura icyogoga cyose kibunza mu bicu gishaka kunyeganyeza no kudobereza ikirere cy'ubwirinzi bw'u Rwanda. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Ubwirinzi bwa Dragon 50 cyangwa se TianLong -50 ni inzira nshya mu kurinda umutekano w'ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda. Mu bihe by'umutekano muke, ibihugu byinshi byiyemeje gukoresha ikoranabuhanga rihanitse mu rwego rwo kongera ubushobozi bw'igisirikare cyabyo. Muri ibyo bihugu u Rwanda rwakanyeza umutekano warwo binyuze mu ikoranabuhanga rihanitse kandi riteye imbere. Maze rubona ibyo bidahagije nuko rukugira ku butaka maze ruhitamo gukoresha imodoka z'ubwirinzi bw'ikirere karahabutaka zihanitse mu guhanura ndetse no guhangana n'ibitero byose byo mu kirere by'umwihariko indege ndetse na za misile. Maze bahitamo gukoresha ubwirinzi bwa mbere bw'umutekano w'ikirere bwitwa Dragon 50 Air Defense Systems. Ubwirinzi bwacuzwe n'uruganda rw'Abashinwa rwitwa China Light Industries Corporation cyangwa se the Chinese Defense Company Norinco, maze ishyirwa ku isoko bwa mbere muri 2017. Ku mugabane wa Afurika ikaba ikoreshwa n'ibihugu bibiri ari by'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Morocco, aho Maroc bayiguriye guhagarika drones n'ibisasu byatera igihugu cyabo, naho ku Rwanda ruyigurira intego nyamukuru yo gukomeza ubwirinzi bw'ikirere Air Defense no kurinda igihugu ibitero byose bishobora guturuka mu kirere byaba drones cyangwa se misile zituruka kure, ndetse no kongerera ingabo ubushobozi bwo kugenzura no kurinda umutekano w'ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda. Ni imodoka ziba zihetse ibitwaro bihagarika misile mu kirere zikoreshwa mu bikorwa byo kurinda ikirere cy'igihugu ndetse no guhanura ibisasu ndetse no gukumira ibitero byose byava mu kirere. Rero u Rwanda rwayiguze mu rwego rwo kongera ubushobozi bwo guhangana n'ibitero by'ubwoko bwose mu kirere bwo kugira ngo barinde umutekano w'ikirere cyabo Rwanda Air Defense Systems, cyane cyane mu rwego rwo guhangana n'ibisasu n'indege zituruka hanze y'igihugu. Nako cyagiye barabikoze igihe ibisasu byagerageza kugwa mu gihugu, nuko u Rwanda rubabera ibamba maze rwerekeza ibitwaro by'ubwirinzi bwarwo mu kirere byikorewe n'imodoka ziremereye z'ubwirinzi bwa bene Kanyarwanda bwa Dragon 50 zifashishwa na Rwanda Air Force, maze zihanura ibisasu mu kirere nk'agashirira kaguye mu nyanja. Ibyo bisasu byari bigamije kugwa ku butaka bw'u Rwanda cyane cyane mu karere ka Rubavu, maze bimanura byose mbere y'uko bigera ku butaka bw'u Rwanda. Kuko ubwirinzi bw'ikirere cy'u Rwanda bukoresha radar yitwa IBS 150 imenya ikintu cyose mu kirere cyaba igisasu cyangwa se indege byose byoherejwe mu kirere cy'u Rwanda, kuko ibona ibitero mbere ikamenya aho biri n'uburebure bwabyo ndetse n'icyerekezo cyabyo, maze ikayobora neza misile aho igomba kurasa ku ntera kilometero 130 kugeza ku 150, ndetse ifite ubushobozi bwo kurasa ku bipimo birenga 140 birashwa ku gihugu icyarimwe mu kirere, kuko ifite misile 16 kugeza kuri 48 ziba ziteguye kurasa no guhagarika ikintu icyo ari cyo cyose mu kirere, maze bigatuma igihugu kitaraswaho n'ibisasu mu buryo bworoshye cyane. Ubu bwirinzi bufite imikorere yihariye ituma ibasha guhagarika ibitero byose by'ibisasu n'indege biva mu kirere. Izi modoka zakorewe misile zishobora guhagarika ibisasu byose byaturuka mu kirere,
ndetse n'ibyarashwe n'indege ziturutse hanze y'igihugu. Si ibyo gusa, iyi modoka ishobora no gutera igitero cyo mu kirere, ndetse ikagira radari yayo ishinzwe kugenzura ahantu hose hava ibitero, kandi igafasha gutahura ibisasu cyangwa se indege mbere y'uko bigera ku butaka bw'igihugu. Iyi modoka ifite uburyo buhambaye bwo kugenzura ibisasu byagwa ku butaka bw'u Rwanda binyuze mu kirere, kandi zifite ubushobozi bwo kurasa mu gihe kinini. Izi zishobora guhagarika ibisasu bigenda mu kirere n'umuvuduko mwinshi. Ku bw'ibyo izi modoka zihutira kugenzura no guhagarika ndetse no gupfubiriza ibisasu mu kirere hakiri kare, bityo zikanarinda igihugu kugira ibibazo byo kugabwaho ibitero. Iyi Sky Dragon 50 zitwa Mobile Air Defense Systems, aho bivuze ko zibasha guhagarika ibitero biturutse hanze y'igihugu icyo ari cyo cyose, binyuze mu gutwara misile zifite ubushobozi bwo guhagarika ibitero byo mu kirere by'ubwoko bwose, kandi ikora ku buryo bwihuse, itanga amakuru yihutirwa, bigatuma igihe cyo gufata ibyemezo cyo guhanura ibisasu kiba kigufi. Kandi yagenewe kurinda ikirere cy'igihugu, ariko ntigarukira ku ndege zisanzwe gusa, ahubwo ishobora guhagarika drones, misile zisanzwe, artillery rockets ndetse n'ibisasu biva mu kirere. Ibi bituma ubwirinzi bukora ku ntego zose ziturutse hanze, bityo igihugu n'abaturage bacyo bakagumana umutekano usesuye. Ubu bwirinzi bufite imiterere idasanzwe igamije kurinda ikirere no guhangana n'ibitero by'indege, kandi bwubatse kuri iyi modoka ifite uburemere butandukanye, zifite ibikoresho bituma zikora neza mu bihe by'intambara. Dore bimwe mu bintu by'ingenzi mu miterere yayo, nuko zakozwe hifashishijwe ibyuma bikomeye birimo nka aluminium ndetse na titanium, bigatuma ipima toni ziri hagati y'10 na 12 kuzamura, bigatuma zibasha gutwara ibikoresho bikomeye harimo mizero ziremereye, bituma zishobora gukora neza mu bihe bikomeye, aho uburemere bwazo bwongera ubudahangarwa mu mirimo no gutwara ibintu byinshi. Bikaba bifasha gukora neza no kubungabunga umutekano ziri kugenzura, kandi zibasha kuyobora no guhanura ibisasu n'indege byaturutse hanze. Si ibyo gusa, kuko zifite ubushobozi bwo kurasa misile zigenda igihe cy'urugendo rungana na kilometero 3 kugeza kuri 50 mu kirere, kandi ikaba ishobora kugera ku butumburuke bwo hejuru cyane bungana na kilometero 20 kugeza kuri 30. Ikagira n'icyo bita semi active radar homing cyangwa se active radar homing, uburyo bwo kuyobora ibisasu mu kirere hakoreshejwe radar ku gisasu, cyangwa se indege iri mu kirere barashe ku gihugu runaka, cyangwa se ibitero bishobora gukorwa byihuse mu buryo budasanzwe, kandi zikora mu gihe gito cyane, zifasha kugenzura neza ibitero by'ibisasu, zinakurikirana mu buryo bwizewe. Zikagira uburebure bwa metero 10 kugeza kuri 12 zose. Izi modoka ni nini, zifite umubiri ukomeye w'icyuma, kandi zikagira n'amapine akomeye. Ibi bituma zibasha gutahura ibitero byose biza mu kirere mu buryo bwihuse, ndetse bikaba bituma zibasha gutanga ubushobozi bukomeye bwo gukumira ibitero byose byaraswa. Zifite uburyo bwo gukurikirana imipaka y'igihugu, zikanakora neza mu bihe by'intambara, aho zishobora guhagarika ibitero byose, zikora neza mu guhangana n'ibitero bituruka mu kirere biturutse hanze cyangwa se mu bindi bihugu bituranye. Imikoreshereze y'imodoka za Sky Dragon 50 mu kirere cy'u Rwanda nuko zishoboye guhagarika ibisasu byarashwe mu kirere, zigaragaza ubushobozi bwazo mu guhanura ndetse no gukumira ibitero byose byo mu kirere. Imodoka za Sky Dragon 50 zifasha mu kubungabunga amahoro no kurinda igihugu cy'u Rwanda mu bihe by'umutekano muke. U Rwanda rwakoze neza mu gukoresha izi modoka, kuko zabashije guhangana n'ibitero byo mu kirere byaturutse mu gihugu bituranye, bituma u Rwanda rubasha gukomeza kubungabunga amahoro n'umutekano warwo. Kandi impamvu u Rwanda rwaguze ubu bwirinzi ni mu rwego rwo kongera ubushobozi bwo guhangana n'ibitero byose byava mu kirere. Kuba igihugu cyarahuye n'ibitero biva mu gihugu bituranye, byatumye u Rwanda rushyiraho ingamba zo kwirinda ku buryo bwo kwiyubaka mu rwego rw'umutekano, cyane cyane mu guhangana n'ibisasu n'indege bishobora kugaba ibitero ku gihugu. Kandi ubu bwirinzi bwa Sky Dragon 50 bukoreshwa no mu bindi bihugu bikomeye mu bya gisirikare ku isi, kuko bukoreshwa mu bihugu byinshi, by'umwihariko muri Afurika, Aziya ndetse n'ibindi bihugu bigamije gukomeza kurinda ikirere cyabyo. Ibyo bihugu birimo Ubushinwa, n'ubundi aho bukorerwa, zikoreshwa cyane mu kurinda ikirere cy'igihugu no guhangana n'ibitero biturutse hanze y'igihugu. Hakaza igihugu cya Misiri cyangwa se Egypt, nacyo gikomeye mu bya gisirikare muri Afurika, nabo barayikoresha. Hakaza igihugu cya Nigeria, nabo bakoresha ubu bwirinzi mu guhangana n'iterabwoba ndetse no guhangana n'ibitero byose byava mu kirere by'indege cyangwa se ibisasu mu kirere. Hakaza n'igihugu cya Turukiya, aho His Excellency Perezida Paul Kagame aherutse umwaka ushize mu ruzinduko rw'akazi, rugamije kugirana amasezerano yo gukorana n'igisirikare cy'u Rwanda bifatanyije n'icya Turukiya mu buryo bw'umutekano, bikubiyemo ubwirinzi butandukanye ndetse n'ibindi bitandukanye bagiranye mu masezerano hagati y'ibihugu byombi. Ndetse hakaza n'ikindi gihugu cya Syria, byose byifashisha ubu bwirinzi mu guhangana n'ibitero byo mu kirere byaturutse mu bindi bihugu, cyane cyane mu gihe cy'intambara no mu bikorwa by'umutekano muke. Gusa igiciro rusange cya systeme y'ibisasu bya Sky Dragon 50 izwi nka TianLong -50 kiri hagati ya miliyoni 30 kugeza kuri miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika, bitewe n'ibikeneye byihariye igihugu gishaka kuyigura. Ariko igiciro nyakuri ntikiratangazwa kubera umutekano w'ikoranabuhanga rya gisirikare. Gusa hano amafaranga ashobora kwiyongera mu gihe haguzwe systeme yayo, roketi zirashishwa umubare wazo, radar zigenzura ikirere ndetse n'ibindi. Nabyo bishobora kuyigeza ku giciro kiri hagati ya miliyoni 720 kugeza kuri biliyoni 1 y'amadolari y'Amerika, bitewe n'ibikoresho byakongerwamo.
ariko u Rwanda rwo rwifuza gukomeza kuzamura ikoranabuhanga mu bijyanye no kurinda umutekano ndetse rugira intego yo kugira igihugu gihora gifite umutekano ushikamye ndetse no kubungabunga amahoro. Bityo imikoreshereze y'ubwirinzi bwa �սկydRagon 50 ni igikorwa gifite akamaro kanini mu gukomeza gucunga neza ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda, kuko imodoka ya �սկydRagon ikoreshwa n'u Rwanda mu buryo bwizewe bwo gucunga ikirere cyacyo mu buryo bwa gisirikare. Ubwirinzi bukomeje gufasha u Rwanda gukomeza kubungabunga amahoro n'umutekano wacyo, barinda abaturage no kurwanya ibitero by'ubwoko bwose bwaturuka mu kirere. U Rwanda nk'igihugu gifite uburenganzira bwo kwirindira ikirere cyacyo cyashyizeho ingamba zo gukoresha ikoranabuhanga rikomeye mu kugenzura umutekano mu kirere. Ubu bwirinzi bufasha gucunga neza imipaka y'igihugu, cyane cyane ku byerekeye ibitero by'imodoka, indege, ibisasu ndetse n'iterabwoba. Igisirikare cy'u Rwanda kandi gikoresha radar ihambaye yo mu kirere yitwa Radar Air Defense Coordination, ibangamira bikomeye itumanaho ry'ikoranabuhanga ryose riri hafi mu kirere bari kugenzura. Bikorwa binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga rihambaye rigamije kubonera igihe, gukurikirana no guhagarika ibishobora kudobereza no gushaka kunyeganyeza umutekano w'ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda. Ubu buryo bukomatanyirije hamwe n'ubwirinzi bw'u Rwanda bwa �սկydRagon 50. Naho mu rwego rwo gukomeza kubungabunga umutekano, igisirikare cy'u Rwanda 𝐻𝐻 gikomeza kuvugurura ibikoresho byacyo byo mu kirere, aho binavuga ko gifite n'ibindi bikoresho by'indege z'intambara byo kurinda ikirere. Aho izi modoka zigira akamaro gakomeye mu kurinda umutekano w'igihugu ku byerekeye ibitero byo mu kirere ndetse no gucunga neza ikirere cy'igihugu. Naho binyuze mu gukoresha izi modoka, u Rwanda rwishimira ko habayeho igisubizo cyo guhangana n'ibitero byo mu kirere mu bihe bitandukanye, nk'uko byabaye cyagiye igihe byagoga mu Rwanda. Gusa mu buryo bwo kurinda abaturage, ubwirinzi bwa �սկydRagon 50 bufasha gukumira ibisasu byose ndetse n'ingaruka zaturuka ku bitero byo mu kirere, kimwe n'ibisasu biba bigamije kugwa ku butaka bw'igihugu. Ibi bikorwa byo kurinda umutekano w'abaturage bishingiye ku mikorere y'izi modoka cyangwa se ubu bwirinzi, bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gifite ubushobozi bwo gukumira no guhashya ibitero bituruka mu kirere byose, birinda ingaruka. U Rwanda rukomeje gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwiza bwo kubungabunga umutekano w'ikirere cyacyo no kurinda abaturage bacyo. Kandi uruganda nka China North Industries Corporation cyangwa se the Chinese Defense Company 𝐂𝐻𝐿 zifite ubushobozi bwo gukora ibisasu byo guhangana n'ibitero byo mu kirere, harimo guhanura misile no gukumira ibitero bituruka hanze y'igihugu. By'umwihariko zifasha u Rwanda gukomeza kubungabunga amahoro, kurinda abaturage bacyo no gukomeza gukora ibikorwa byo gucunga neza umutekano w'ikirere cyacyo. Amakuru yose atangwa ku modoka za �սկydRagon 50 bikomeza kugaragaza ubushobozi bwo gukumira ibitero byo mu kirere ku buryo bwizewe no kubungabunga umutekano wo ku rwego rwo hejuru. Ese umaze kumva ibyo u Rwanda rukomeje gukorera abanyarwanda mu bwirinzi bw'igihugu cy'u Rwanda binyuze mu ntwaro zirinda igihugu ndetse na His Excellency Perezida Paul Kagame, perezida w'abanyarwanda udahwema gutanga ubwirinzi bw'umutekano. Utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi niba mwakunze ibyo dukora mwibuke gukanda like kandi ntimwibagirwa gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris, murakoze, naho ubutaha.